Biz yüzemiz mine şaşkan gibi. Bizge takdir yazgan bütün lezzet birge kilip baştan aşkan gibi. Min giderge deyişten başaklar. Bu kişi kabatlanacak mı? Kabatlanacak mı bu kişi? Gide almayayım, şunu bilmişim. Tirbeleriz, bu şiir bizge bir şey. Yok, ul kime biz barabız işi. Kişi kulu kıygan matruluklar bizning bilen bara tirbelişi. Bizden sında şolay baraşak. Bu divarlar mengi kalaşak. Minlep sırav, minlep uy kişi. Kite almayın, şunu bilmişi. Bizden sındı buğun kümşesiyle, yandırar mı anda bizninkiler? Kabatlanacakmış uşak işte, biz ant işken tatlı bu tedbirler. Bizning devam şura yanaşak mı? Arıp dalıp uyga talaşak mı? Gide almam, dünya yok dese. Gide almayayım, şunu bilmişe. İller bəxtine jitken xatlı, saklar mı jir zatlı hakikatini yalgan maturluk katırmışe. Gide almayayım şunu bilmişe. Minlep sırav minlep uy kişe. Gileşekke bara almay kişi. Bara almay şunu bilmişe. Kabatlanacak bu kişi. Ömrümün vay sorunudur bilmem. Lakin men tuğan jerimde basatım. Bu benim izgi jerim. Mında men dünyaga kelgenmin. Mında men birinchi mertebe tebir, annem, memmem degenmin. Mında men birinchi mertebe sabakka barganman. Mında men birinchi mertebe sigen yarlar sigenmin. Birinchi mertebe mında men yulaganmın. Birinchi mertebe men mında külgenmin. Birinchi mertebe men mında şatlanganmın. Çünkü bu benim tuğan jerim. Men dünyanın kaysıgına puşmağına barıp çıkmayayım. Men her vakitta da akılımның bir urnunda benim tuğan jerim tıra. Anda benim abi babalarım, anda benim etiyanilerim, anda benim tuğanlarım, alar her vakitta da benim bilen. Men bugün şuşu jerlikte, mine şuşu defter, köngül defterin tutup turam. Bu benim köngül defterim. Bu orunda men her vakitta da şuşu defterge jigan her bir özümning köngülümde bulgan türlü maturluklar, türlü şatlıklarım, türlü kaygılarım, türlü orunda türlü vakıgalarım barsında şuşu defterge topladım. Hem bu defterini men bugün tuğan jerime alıp kayttım. Bu tuğan jerimde basıp turuumni men özümning zor bəxtim dep sanayman.
ışkındırmışa артından yügürdüm. Әлі yanımdan соңғы вагон шаулап узгачта бик сак yügürdüm. Oğlum сугышка китте. Мин аның белән саубулашып, салкын рельс кочаклап калдым. Şiranım. Şiranam. Әйтәле. Ана кешенең үз улын бер генә тапкыр күреп, күз тутырып карар өчен шушы кадәр гасапланган заман булганмы? Үз улы өчен үзгәләнгән соңгы ана булсам иде. Башка берәүгә дә салкын рельс кочаклап, башын шпалларга бәреп елап калырга берәүгә дә Ходай язмасын. Мин мәсілбәгім ташлап калдырган күрекне юл буе күкрәгемә кысып кайттым. Улым исә килә иде күрегеннән. Беләсеңме? Менә хәзердә вакыт баш өстемнән шул эшелон узып барган кебек тоела. Anam büyük Şıngiz Aytmatov, Kırgız yazıcısı. En büyük eserlerinin birisi Anam Kırı povestini icat etti. Bala şakta biz bu povestini yaratıp tünler boyu yorgan aslarında, fanar yaktılarında yılap okuyorduk. Şıngiz Aytmatov, Kırgız yazıcısı. Barıp küresiydi şol ana yergen urunlarını, şol Kırgız dalaların deyip her vakitte da hıyallanaydık. Andağı maturluk, andağı mın, ömürler ütkeş, yıllar ütkeş, barıp kürüge nasip buldu ul jirlikni. Ул жерлікте біз бұлды Шыңғыз Айтматовтың әнесі татар қызы Нәғиме біз оның әнесіне бағышлап әсер де ижат еттік. Бүгін залда Ырқайыл Зайдулла yazушы ижат етті. Ол әсерні Ырқайыл Нәғиме Бейік Шыңғыз Айтматовның әнесі татар қызы. Біз Айтматов жерлігіне алып барды өзіміздің Anam Kırı eserin. Bu elbette bizden için ayrılgısız hem bik matur mizgillerinin birisi buldu. Biz onun kabirliginde bulduk. Onun zor etileri yatkan kabirliklerinde bulduk. Biz özümüzün en iyisi tuğan yağından, kukmara yağından tufrak alıp ol jirlikке iltip saldık. Bu bizden için bir ılım isteği buldu. Bala çağımda hıyallangan hıyallarım
тұрмышқа ашты. Анам қыры. Ана қыры ол ненде де болса басу яки қыр турындағына сөз бармай. Ана ол біздің қырыбыз. Анабыз тудырған жер, анабыз тудырған орын, анабыз тудырған, анабыз берген выждан, намус. Ол бір қайшанда сені ол қырдан шығармай. Әнкей, әнкей. Күндіп қаны тамған орындар бар. Ғұмыр еткен шидят илләре. Туған жеркейлеріні сағына-сағына біз өз еттік шидят жерлеріне. Язмышымны ауыр ектейте, үте-ките пароходлары. Ғұмыр кейлерімні зата бара, шулман дәрия ақшарлақлары. Ике яққа берген дулқынлардай тұрмышымның өткен еллары. Түбән қамы шымғылында қалды яшілігімнің өзәл еллары. Bir yaşımız, dünya boylap bir dulap ütüp barış. İzimizge yatıp kala, min rahmet hem min kargış. Eğlenesin de karıysın, nindi galemi rehe. Kışkırgan kargıştan güçlü, kışıldap etken rahmet, 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 rahmet. Туған яқның матшасында бишігім ілініп қалған. Тыңғысыз жанны тербетіп, әнейім ұйқыға далған. Күндіп қаны тамған нүвеш, бүтін барлығым шунда. Йüри арып талғаш, мен де қалармын мында. Туған йұртның тәрәзесі 10 бала қарап тұра. 10 бала қарап тұра. Әнегізі тұпсасында әлі шатлық, әлі қайғы, күздері яшке шыланған әнкейім дұға қыла. Әнкейім дұға қыла. Туған йұртның матшасында бишігім ілініп қалған. Тыңғысыз жанны тербетіп, әнейім ұйқыға далған. Кіндік қаны тамған өз, бүтін барлығым мында. Йüри арып талғаш, мен де қалармын шунда. Мен бишек, яқты дүнияға келген әр кімні өз құшағыма қабыл етіп алам. Яша күші берем. Сен менде еркеленіп, дирбеле, әниет таушы. Жырын іштесін, шул жыр аша, әнкен сүт аша, қаныңа, жаныңа, діл, маң сіңе. Мен
Сиңа зур дөньяга ишек ачам. Миннән төшкәч, туган өйнең идәненә басасың. Туган өйнең идәненнән туган җиргә. Канатларың ныгыгач, туган җирдән туган илгә атлап китәсең. Yıldız, Merahim, yaratasın Ak Yıldız. yaradam. Bik mi? Bik bulmasa, şul şaklı gazap yüklere yüklep yürür idim ben. Senin kuşağımdaki miskalgına bəxitim ne? Altında onlarga da alıştıracağım yok benim Merahim. Ana göresin mi? Ak Yıldız balkıp yana. Talpına özü. Mene orundan kubar da kızlar tavına barıp kınarsıman. Eyde biz anın жерге түшкенін күтмейбіз Ak Yıldız. Men üzüm alıp menem seni şul Yıldız yanına, he? Yok, senin bilen jirde de rahat mına. Ne kalığın bizge o yıldızda? Yazmıştı kire barıp bulsa yararıydı, he? Bir neçe mezgilge gene bulsa da. Sağışlanma Merahim. Məxəbətli көтәріп баруа оғар. Məxəbətsiz tağın da uğraq. Biz senin bilen şunday bəxtli. Jırlalı Merahim. Gönlüne jırla. Yazmıştan uzmışlar damarıma. Münermen uğurlarga düşer beni gurlerge. Yazmıştan uzmışlar damarıma.
гадәти булмаган кичә. Театрыбызның тарихында беренче мәртәбә китап дөнья күрде. Kitapның авторы, сезнең якташыгыз, театрыбызның сәнгать җитәкчесе, баш режиссеры, Татарстанның халык артисты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Марсель Сәлимҗанов исемендәге республика премиясе лауреаты Галиев Рөстәм Вәлиәхмәт улы. Оның Шаһлар исемле китабын тәкъдим итү кичәсе дәвам итә. Туфан абый да бір шығышында Рөстәм хикәяләр яза дип сөйләйде. Сез яшьтән шуның белән шөгыльләнәсезме? Әйе. Бу әлбәттә мин язучылык дип әйтмәс идем, чөнки язучылык ул бик зур мәртәбә. Аның өчен бәлкем язучы булып туарга кирәктер. Бу минем күңелем шундый. Мин яшьтән үк театр белән яндым. Мин театр белән яшәдем. Минем яшәешем бары театр. Ләкин менә шул театр эчендә яшәгәндә һәр вакытта да күңелнең буш урыннары була. Шушы буш урыннарны тутырырга, кайдадыр күңелне тутырырга кирәк урыннар була. Менә шушы урыннарда
Мин инде үземнең кайда истәлекләрем, кайда мине күңелемә тигән шигъри юллар, кайда нинди матурлыклар бар күрәм, шуңа асыкланам, кайда нинди борчулар бар, шуларга борчылып, үземнең ниндидер бер күңелемнән төшкән урыннарны билгели бара идем. Ул билгели барган урыннар менә минем туган җиремдә бик күп әйберләр язылган. Шуңа күрә мин туган җиремдә уздырасы килде дә бу кичәне беренче мәртәбә. Чөнки һәрбер шушы язылган әйберләр нинди дә булса бер урын белән бәйләнгән. Ул урын туган җирнең кайсыдыр бер урынында ниндидер бер кеше белән бәйләнгән була. Ләкин шушы урынны, шушы кешене язып китеп булмый. Аны әдәбият, сәнгать зурлыгында ничектер матурлыйсы килә. Тарих итеп тә түгел, автобиография да түгел. Шушыны бер мизгелгә хикәяләү, театр хикәяләү дип атыйм мин аны, театрча хикәяләү дип атыйм. Һәм менә шушы әйберләр барлыкка килә баралар. Аннары соң алар күңелдә тулдылар, бик күп булдылар. Менә бүген кичәне башлап киткән арада, шушы арада мин әйттем, гомеремнең кайсы урыныдыр. Менә шушы урында басып торам мин. Менә шушы күңелне бушатасы килде каядыр. Минем язылган хикәяләр, Туфан абый берничә хикәяне алып китеп бастырды. Язмыйча, чыгармыйча ятасың дип. Аннары соң инде якын дустым Ркаил Зәйдулла менә залда утыра. Нишләп ди буларны җыеп бер нәрсә дә булса эшләмисең дигән фикерләрне әйттеләр дә. Дөрестән дә шулай. Кешенең күңелендә һәр вакытта да менә безнең элегректән, борын-борыннан кешеләр үзләренең ниндидер бер хисләрен, тойгыларын, нинди дә булса булган ташларга уеп калдырганнар. Фикерләрен, рәсем сәнгате белән булсынмы, хәреф белән булсынмы. Менә безнең адәм балалары шулай килгәннәр бүгенге көнгә хәтле. Безнең кулыбызда бүген китап, без күбрәк китапны беләбез. Бәлкем әле китаптан соң тагын нәрсәләрдер килеп чыга. Без анысын белмибез, ләкин бүген без китап белән ишетәбез бугай. Һәм менә шушы күңелдәге әйберләрне барсын да шул китапка кушаттым. Һәм шушы китапка кушатып бүген сезгә тәкъдим итәм. Менә алыгыз. Менә монда тагын бер урын бар. Бу җирлектә без бик күп әйберләр, бүген кинолар карарбыз. Минем шушы гомеремә бәйләнгән кайбер мискилләрне без сезнең белән уртаклашырбыз. Уртаклашасы килә, күрсәтәсе килә, хәтта әле мактанасы да килә. Күңел бит ул шундый әйбер. Кеше нәрсә дә булса эшләсә, әтәчләнәсе дә килә адәм баласының. Һәм менә мин дә бүген ничектер сезнең белән шушы кичәдә матур гына сөйләшеп утырасым килә. Һәм һәр хәлдә инде әгәр дә ки сорауларыгыз булса, миңа бирә аласыз, язма рәвештә дә, әлбәттә инде урыннан да бирә аласыз. Бәлкем күпләрдә нинди сораулар бардыр, рәхим итегез. Менә шушы урында без әлбәттә минем хыялым һәр вакытта да театр ачу белән булды. Театр ачу минем күңелемдә булмагандыр, ләкин мин театр белән яшәү. Минем хәтта шуның хәтле күңелем белән мин Нурлатта театр ачасым килгән иде. Нурлатта театр барлыкка китерәсем килгән иде. Нурлатта театр булсын дип уйлаган идем. Бөтен күңелемне шуңа багыштаган идем. Ләкин минем күңелдән генә тормый. Ул бик күп әйберләрдән тора, бик күп язмышлардан тора. Театр ул гади генә әйбер була алмый. Аны бер генә кеше дә башкара алмый.
ул кіші тиресіне бик көп кішілер жиылырға тиіш, ижади кішілер болырға тиіш. Шул ижади кішілер белән берлектә театр барлыкка китереп була. Ләкин була дип тә әйтеп булмый. Менә Нурлатта инде әле яңа гына без Кариевка һәйкәл ачтык. Ул һәйкәл искиткеч минем гомер буена кеткән әйберләрнең берсе булды Нурлатта. Ул булды, бүген ул басып тора. Мин шиксез шатмын, искиткеч шатмын. Менә Кариев басып тора. Кариев янында мин дә янәшәсенә барып бастым. Мин анардан гафу үтендем. Гафу ит мине. Мин Нурлатта театр аша алмадым. Ләкин мин театрны ачтым татар халкы өчен. Түбән Камада. Мин театрны барлыкка китердем Түбән Камада. Мин татар дөньясына тагын бер театр бүләк иттем. Ул бүген безнең яшәешебездә Түбән Кама шәһәрендә Туфан Муллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры. Хәзер без шуның беренче спектаклен карап китәбез. Рәхим итегез. Günlerge çırpıla, günlerge nur tuğla, onlarda, tanılarda, sandıvaç bayrakta, muğlanırda, sandıvaç bular mı dallarına, sandıvaç bayrar mı dallarına, bu cirde mehbet olmazsa, sandıvaç bular mı dallarına, sandıvaç bayrar mı dallarına, bu cirde mehbet olmazsa. Yolunun şiitine gildiği yılmayı Bəxtin şakırıp durmazsa Bəxtin bulandı dünyada yaşayan bir payına Bu jirdə məhəbbət olmazsa Bəxtin bulandı dünyada yaşayan bir payına Bu jirdə məhəbbət olmazsa Biz işoğluğuna gitarısız da jırlayalım. Şulay mı yigitler? Әйе, нинди жырна? Сол үзебезнең гимн нинди? Min başlayayım. Yürekte kişimiz barında, belekte kişimiz barında, unutup dünyada barını da, eşdiye eytemiz kağında. Zıhreler bizge hiç kiretmi, leyleler bizge hiç çiletmi. Tışavlap kuyabız yürekni, jiger biz işkemiz bilekni. Eşkine durmuşnun tıkkası, eşkine dünyanın nıktası, koyurdum hikme, hebet bıtkasın, yürekler yalıtsın, yıklasın. Antitemiz, antitemiz, antitemiz bugün biz. Antitemiz, antitemiz, antitemiz bugün biz. Ant etməgiz yigitler, anlaşılmıydı. Antınızın şartı yok birinciden. İkinciden antın bozgan kişini niş etmek olasınız. Şundan da şartsız ant bulmayı bitinde. Olmayı. Koşalarınız yigitler, bizge şart gerek değil. Yigitler eylemi sizge yerdem idem. Eğer de kim antın boza, şazanı min üzüm bilgiliyim. Riza mı? Zahir. Riza. Allah'dayız. Nizam? Bitken baş bitken, Riza. Rizvan? Min deşmi. Deşme o rizalık bilgisi yigitler. Hele şurada. Fatih abi, gittik. Ben de kararınız. Olan peşinci iştiramız mı neydi? İnsan mısın? İnsan bu. Allah, o cebinin yigitler var. Ne koysa onu kapayım. Min tele. Yaxşı. Bizning rayondan qala barliq yaxshi kishilar mindalarda. Ishimni ishi kapayım. Gomi.
11. Жақшы, жақшы. Sen apayım ne ismini bulasın? Zahir. Sen Abdülmingli Muhammed. qanday isim bulmay apayım. Men aldaşkan kişilerini jaratmayım. Arkan kışıta başlayım. Nizam o, nizam. Nizam. Sen apayım beni durak krasona bacarayım. 8 klas bitirgen. Sen apayım ne ismini bulasın? Sizge nige kirek Ben eytesin kilmeyimini. Bilmey. Kilmeyken eytme apayım. Bizning avulda yaşaysın var. Abdullah siz o'zingiz kim otli bo'lasiz? Men Najib. Aye. Firmada ishlayman. Qishin terisi tugab, jayin kutam. Bu qozma o'yinida qaysi biz o'ynaydi? Meningda kim o'ynaydi? Yaxshi o'ynaysanmi? Yaxshi o'yna. Men o'ynavchisidan so'rayman, sendan so'ramayman apayim. Aydala o'yna. Sarmanni. Olay tezgina bo'lmay-ku. Bo'lmaymi? Qarasa o'ynayver. Men bilmagan kiyimni o'ynasinmi? Oynasın. Bilemezse neydegiz buldu diyeyim. Yukarı kırabi. Sen ne şenlik mi apayım? Artığın kılanasın. Oyna. Oyna. Men marina korkma. Kalkozga председатель, avulga men hocamında. Oyna. Haydi. Hayda, jigitlar.
кыпырдатма бұл қаз мойны. Міне, гармонға үйрен. Гармон ұрып бересінің бұл қаз мойныңды. Дұрыс айтайын ба? Дұрыс. Апайым, сен неге дұрыс демекмейсің? Her instrumentin huzurunu bulaydı ana. Instrument. Instrument. Ana ышқа instrument, үтіргіл instrument. Бұл instrument. Гармон instrument түгел. Бек білесіңіз келсе гармон ол. Гармон ол. Гармон! Біздің ауылда бір қыз бар еді. Менің көзім гүлшін атшып үйірейді. Шол қаз мойнында ойнаушылар келділер де ертіп алып кеттілер. 6 ел тәрәп түплерімнен гармон ойнап болдым. Сезмеді? Ері де кетті. Şayarmağız apaylar garmon bilen şayarmağız. Bizning avulda bir kız var. Benim kızım hazırga şunu açıp yereydi. Eğer de anın başın eğlendirige ulasanız, barığızını birge iyip koyup şarram. Biz түріне Нурлат муниципаль районы һәм Нурлат шәһәре башлыгы урынбасары Маняпов Ленар Нурисламовны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле нуратлар, мөхтәрәм Рөстәм абый, аның иҗади дуслары, кунаклар, бүген безнең Нурлат җирендә мәдәният йортыбызның сәхнәсендә Рөстәм абый Галиевның көтелгән иҗади кичәсе. Мин инде үзем аның 21 елны булган юбилей кичәсендә бу әзрәк күренешләрне күргәндә идем. Һәм миңа насыйп булды анда булырга, күрергә. Ул кичә узды Түбән Кама җирендә, бая безнең Рөстәм абый яши, иҗат итә, хезмәт итә. Түбән Кама халкы өчен, хезмәт итә Татарстан халкы өчен. Һәм менә бүгенге көндә насыйп булды безгә, үзебездә Нурлат җирендә Рөстәм абыйның туган ягында, туган җирендә бу иҗат кичәсен, аның иҗаты белән үзебезнең Нурлат тамашасын таныштырып үтәргә. Бу кичә ничәгә кирәк, кинәт кенә барлыкка килде дияргә була. Рөстәм абый инде ул менә бу уе белән килгән иде районыбыз башлыгы Алмаз Сәлим улы Әхмәтшин исеменә.
Мен әнә кайттым, шатланып торам Нурлаттагы үзгәрешләргә һәм туган җиремдә, туган авылымда, Киекле авылында зирәк дусларча, үземнең авылдашлар белән иҗади кичә уздырып аласы дип шундый ният белән килгән иде. Һәм инде район җитәкчелеге Алмаз Сәлимулла Ахметшин, аңа инде булай гына бик тыйнак булыр ул. Без Киекле халкына гына түгел, Нурлат халкына да сезнең иҗатны якыннанрак күрсәтергә дип шундый тәкъдим белән чыкты. Әлбәттә инде Рөстәм абый борылы алмады һәм менә бүген безнең сәхнәдә аның иҗат кичәсе. Һәм шул вакытта менә без ул сөйләшергә кайткан вакытта шул арада тагын бер зур вакыйга булды. Без менә үзебезнең Үзәк мәйданның бер читендә дибез инде, Совет бинасы янында татар театрының оештыручысы, татар театрын булдыручы үзебезнең якташ Габдулла Кариевка һәйкәл куялды. Булдырылды. Бу инде шулай күптән безнең хыялланып бергән ният иде, хыял иде. Һәм менә без аны быел тормышка ашыра алдык. Менә аның ишетү белән Рөстәм абый инде тагын да куанды, шатланды һәм ул инде үзенең хыялын да әйтте, бәлки Нурлат җирендә дә, киләчәктә дә менә театр эшләп китәр, театр барлыкка килер дип. Әлбәттә насыйп булсын, аның менә бу әйткән сүзләре, хыяллары Аллаһ Тәгаләнең амин дигән җиренә туры килеп, бездә дә менә шушындый ул иҗат иткән кебек, ул булдырган сыман театр булып китәр бәлки. Нәрсә әйтәсем килә Рөстәм абый сезгә? Сез бүгенге көндә бик зур шәхес, республика күләмендә танылган артист, режиссер. Без куанабыз, горурланабыз сезнең белән. Чит җиргә китеп, хәтта Түбән Кама инде ул безнең Татарстаныбызның бер шәһәре булса да, ул сезнең туган җирегез түгел, анда барып, үзегезне күрсәтеп, җиң сызганып эшләп, танытып, үзегез яныгызга, үзегез кебек иҗатка гашыйк булган кешеләрне берләштереп, менә шушындый зур, матур театр булдырдыгыз. Моның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә бөтен район җитәкчелеге исеменнән, рәхмәт сезгә Нурлат халкы исеменнән. Сезнең иҗатыгыз үргәмен барсын, күтәрелсен. Тамашачыларыгыз һәр вакытта залларны тутырып торсыннар, куанып килсеннәр. Һәм һәр вакытта сез менә тамашачы каршысына чыгып, тулы залларны күреп, үзегезнең хезмәтегез өчен, куйган хезмәтегез өчен куанырга насыйп булсын сезгә. Телим сезгә иҗади уңышлар, алар зуррак булсын. Һәм бәлки сезнең ярдәм белән дә, сезнең хәйр фатиха белән дә безнең Нурлат җирендә киләчәктә менә бәлки шушы сәхнәләрдә театр уйный башлар. Без аны әле хыялланып калабыз, без аны сезнең белән сөйләштек. Бәлки моны безгә эшли алырга насыйп булыр. Рәхмәт сезгә бары бөтен иҗатыгыз өчен, безне куандырганыгыз өчен һәм тагын бер кат олы рәхмәт. Һәм мин хөрмәтле тамашачылар, районыбыз башлыгы Алмаз Сәлимулла Ахметшин исеменнән аңа чын күңелебездән, сезнең исемнән шушы рәхмәт хатын тапшырам бүген. Ләкин шуны әйтәсем килә. Бу җирлеккә кайткан сайын төрле вакытлар туры килә. Кайбер көнне кайтуга нинди дә булса бер яңалык кабул итәсең. Нинди дә бер матурлык барлыкка килгән була Нурлат җирлегендә. Яки булмаса булмаган була.
Lekin so'nggi vaqtlarda nechikdir matурluklar ko'proq barliqqa kelar kebek. Men shunga ko'ra birinchi siratda zirat meni umr bo'yina shu zirat intiktirdi. Qaytganda ketganda shu ziratning oshiq havası butun vaqt nindida bo'lsa bir ko'ngilsizlikni ko'ngilga har vaqtda shubha solib turaydi. Mana so'nggi yillarda shu ziratni tumalab qo'ydilar. Shunga ko'ra bek zo'r rahmatli bo'ldim. Ondan so'ng endi üzek barlıkka kile başladı. Nurlat'ın bir qaçanda üzegi bulmadı. Üzek barlıkka kile başladı. Yani o başlandı. Lakin mene başlandı o eski şeylerden birisi üzek bulu. Men her vakitte da oyluyordum. Kayağına barıp çıkma. Nige bizning Nurlat'ta alay tügül iken deyip çağırıştırıp qaraysın da muaysız bulup gide. Şimdi hazır o ansı da var. Men kayber orunlarda barıp çıkasın. Kayber rayonlarda artistlarga, yazıcılarga heykeller koyular. Emin Uylidiriyim, Tatar tiyatrının atası bulgan nindi zor şahısımız Kariyev, Kariyga bizning Nurlat'ta haman şul eybir işlenir mi? Şimdi kayber vakitlerini men aytib da ketем. Ol da bugün işlenildi. Bek zor rahmetlimin. Endi mine tagın sanap gitsem baytaq işler işlenilgen. Men bek köngülüm bilen sinem kileşek için. O kileşeknin kileşeki bulsun idi. Bizning Nurlat bağları anda iskitmiş kileşekte üz urunlarını tabırlar. Hem kileşekte anda alar üzlerin barlıkka getirip kileşek yollarına dağı da kileşekke giderler deyip ümit edip kalam. Sizge bek zor rahmet. Mine nişip deyip aytayım. Şin köngülü bizden Almas Salimoğlu'na da bek zor rahmetimle işitlerimiz. Kileşekte de şulay maturluk bilen yaşayıp. Tiyatr xiyalda tırsın, her vakitte da. Rahmet sizge. Okulunda tuttap, elbette bir kübeybirler esке düştü. Bunda indi bizning bir küp bugün rahmet eytesi kişilerin Nurlat cildiginde Şarapovlar mene şu şehirlikte bir küp benim türlü jubileylarımını, türlü vakitlarımını ütkərdiler, türlü ağır şaklarında buluşkan kişiler, alar Şarapovlar, alar bir tuğanlar, Ramil Şakir Malayı, anarısın iş bırak, alar her vakitte da bana buluşup, nindidir bir kişilerin ilahi Mina her vakitte da nindidir buluştuk bilen güç verip durdular şuna göre. Alarga da bek zor rahmetlerimni bugün sahneden жеткізесім келе. Elbette endi bu jirlikte bir küp biz bilgen kişiler aralarımızdan ketip bardılar. Bu jirlikte bugün minalarını sanap durmayım, sanıysım da kelmey, lakin alarga men nişiktir dua bağışlaysım kele. Benim bilen bu jirlikte barlıkka kelgen endi bir küp dostlarımız, iptaşlarımız, yazıcılarımız, şairlerimiz bizning aramızda yok. Şu vakitte bizning dostlarımız olarak gitken bugün bizning şirdaşlarımız, edebiyat, sanat ahilleri bugün kübisi bizning aramızda yok. Şu Tufan abilerini aytırge, Marsil abilerini aytıp giderge, bir küp yazıcılarını sanap giderge mümkün. Bizning şirdaşlarının barsında sanap giderge mümkün. Lakin alar yok indi bizning arada. Ve şularga bugünkü kişide, şu kişemizde bu fikirler, bu uylar, bu sözler dığa bulup barsın. Bu jırlar kayda iken alar, kayda iken dramaturg Tufan Mingnuri, Rezide Ahyarov. Yanıma
kiyeler örgen şaklar Hıyalınız dişlerinde giderler Oy nurundan tekiyeler örgen şaklar Teatrimizda zo'r o'ңish bilan borgan spektakl yoshlik bilan uchrashuv Tufon Mingnolli. Sen öyle. Meni o'ylab o'tirasizmi? Seni o'ylab o'tiraydim, Ravli. Tushimda tag'in meni ko'rdingmi? Seni ko'rdi. Xonanda unutolmaysizmi? Unutolmayman. Ravli. Unutolmayman. 30 yil bitingda ko'rishmaganga. Xonanda unutolmayman. 50 yosh to'ldim endi sima. Şulay diye. Ellerimizin bilmişsin deme. Emin ol. İge kiregi baran. G'ilfan. Emne men o'zgarganmanmi? Yo'q. Hamanda shul kerak. Ne hallarda yashaysiz? Yaşayayım da şunda. Yaşa de. Zorlanma endi. Turmushim tizib ko'rinadi. Ovuldan sen de ketdingmi? Sen ketgan kunim ketdi. Stroykaga kelib ishga o'rnashdim. Uylangansindir endi. Uylanmay. Ne ishlaysan? Yasharga kerak ish. Ya xotining aybatmisan? Kim bilen? Shu endi o'z xotiningni bilmaysanmi? Uyimda. Hamanda sen öyle.
Gül seni gine oylap yaşayım Gülfem. Алайса, неге мені таштап күйеуге шықтыңсың? Жүлер болған. Шеттен қайтты да бит қызықтырды. Ярадам дейді. Hey, яратам дегенге еріп кетмейлер инdir ауыле. Шулай келіп шықты шул енді. Нишлетесің бит. Әйбәт, яшайсыз мысы? Қоя енді. Bir хулықсыз әшәкі кіші болып шықты. İsmi Züfer mi еді? Зүфәрлі. Күнесің мі қазір міне? Мені таштап күйеуге шыққан. Бек өкінем. Мен бит сені яратайдым Гүлфем. Яратмағансыңды. Яратқан болсақ, ташламаған болыр едің әлі. Сен өзің де енді ғайыплы. Нәрсе? Бит тәртіплі, бит юаш битсің Гүлфем. Шунда мені Зүфәр қолынан тартып алған болсам. Әсен клубқа барып жылағансың ғына. Әйттілер міне. Әйттілер шу. Гармоныңны ойнап жырлайсың да. Жылайсың екен. Әміне, менің жылаған ешітке сен ештеді. Мен де жыладым. Ауылдан да жылы-жылы шығып кеттім. Мен бит сіздің кеткеніңізді көрдім. Сен жыламадың, қышқырып келіп шығып кетті. Мен ішімнен гіне жыладым. Зүфәр yaşayan шәһәргә барып жеткәч тә жыладым. Килеп алырсың дип, сине көттем. Әле хәзерге көтәм. Сен келмейсің дә келмейсің. Өйләнгәнсең дә рәхәтләнеп яшайсың. Рәхәт яшәмим мин, Рәүлидә. Ләкин аның өчен гүзәлнең ғайыбы юк. Güzel isimli mi xatını? İsmi matur iken. Yüzünde matur diler an. Onun maturluğu benim yüzüme görünmüyor. Uyumda falan da si. Yaratmanın xatının çık kuşaklap yatasın sen Gülfem. Yatılayındı, yerleşesin. Emre min Züfer'ge xaman da yerleşen. Yalgıştın şu. Yalgıştın öyle. Yalgıştım. İyi. Yalgıştım şu Gülfem. Senin garmonun isenmeli. İse. Mine, yani sandığında getirip saklağa. Elbette biz yaş vakitte jırna jırmayız. Azlar
Уяну. Mine Eden balasının her vakitte da şunday bir sıravı var. Min eli aya baram. Müderris ederim, zor şairimiz şulay deyip icatda itip kaldırgan yüzünün şiiriyetinde. Min de hazır büyük vakitler uylanam. Eden balası her vakitte da şu sıravını yüzüne birige değiştip sanayım. Min eli kaya baram. Ne işteyim? Nerseşlerge değişmeyeyim. Bir vakitini şulay yıklayayım, uyana almayayım. Uyanırga tileyim, lakin uyana almayayım. Nerseşlerge nişip uyanırga gerek. Alay etip karayım, bulay etip karayım. Nersedir şiitmeyim, uyana almayayım. Şunda eninin bir sözü iske düştü. Andi sataşkan vakitte dualar okudunuz oğlum. Dua okusanız şeytan kaşa ol degen sözü. Hem min şul vakitni nindidir bir yüzümün köngülümde bulgan şiirler dünyasın köngülüme getirdim. Bir minutta tuldu köngülüm, bir minutta yandı ut, bir de yandı, bir de sündü, var da buldu bir minut. Gökte Allah, jirde iblis hem min malay, birisi din dip, birisi gün dip kalı anlamayım, elle iblis, elle Allah aldalıyım. Şu sözlerini aytkandan soň men nişikdir uyanıp gitken gibi buldum. Uyandım. Uyanır isindiristen de bir köp bilirge gerek eken. Zor şiiriyetini, zor tarihini, üzümnün ütkenini, üzümnün ütken yolunu, kırık edeplerini, halkını, kayan çıkkanını, kayan bulganının barsında bilirge gerek. Mene şundağına, eden balası ezgine bulsa da uyanırga mümkün. Nersede bulsa, kaya da bulsa atlarga mümkün. Kaya bulsa da barıga mümkün. Mene min özümüzün halkımızga da, Tatar milletine de, üzümnün tiyatr sengati arkalı, üzümnün dünyam arkalı, her vakitte da tırtıp girem. Uyanınız, uyan. Halkım uyan, ezgine bulsa da uyanınız, uyanınız. Biz de Bolsa sende güçlü yok. Bolsa rahimsiz kulları. O şeyde biz birge aşamız o saadet yolları.
Әллә нинди сыр белән уянам. Син юк янымда. Юк янымда. Төн белән ялгызым. Кабир, ник син мине һәр вакытта төндә ялгыз калдырып, бер үзең шушында киләсең дә, ягын калдырып үлисең төннәр буенча. Сөйклем, әллә бармы алда бер куркыныч? Әллә инде син мине сөймисеңме? Сөясең. Сөясең. Нигә син сөйләмисең? Кабир, менә мин синең алдыңда тезләнгән көйгә сүз көтәм. Син сөйләмисең? Dünyanın haksızlığından bugün bile bakın. Tunam. Yüreğimde bir yanar olur. Yalkınım yok. Менің мынан 20 yıllar қойылған Тақташ әсәрі бойынша жер ұллары трагедиясының үзігін қарап өттік. Бұл менің қайшандыр жәмғиятыбызға өзіміздің қарақшығызны білгерту жер ұллары трагедиясының нендей орын тұтқанын, Тақташның нендей орын тұтқанын, біздің татар әдәбиятының нендей орын тұтқанын, һәм татар театрының нендей орын тұтқанын белгіледі. Бұл әлбәттә біздің театрымыздың зор іші санала. Бұл біздің ғұрурлығымыз, бұл спектакль, һәм біз аның белән әр вакытта да яшибез. Рәхмәт сезгә. Рөстәм Мортазин. Ашыгулар ялгышуга була. Bola
halaketke bular. Hay min seni şaşıp yarattım. Günün sürülü urman, mehabbetin buran. Jırlay jırlay görüp adaştım. Günün sürülü urman, mehabbetin buran. Jırlay jırlay görüp adaştım. Buran, şunlu bulan. Ey şularını bigrek yaradam. Yolum kara vurman, ya ok buran. Hıyallarım şunda alaşkan. Min bəxtli buran yıra-yıra, hıyallarga tutunup çabalsam. Min bəxtsiz ömrümden bir günün, aşkınısız yaşap arasam. Min bəxtli ömürge bir olsun, urman күңелеңе bağalsam. Рәхмәт усал буран, ғорур иттің. Рәхмәт күңіл урман, жыр йөрәктің. Мин бәхетсіз, жырлый olmasam. Мин бәхетле, yığılıp almasam. Мин бәхетле yanlışlardan туган, yazmışlarını жеңеп барасам. Түйітмә маңы, шушы язмышымдан, мин бит бәхетім белән адашкан. Мұңлы урманымны буш яланга, уранымны җилгә алмашма. Карашларым урман, мәхәббәтем буран. Жырлый жырлый көреп адаштым. Карашларым урман, мәхәббәтем буран. Елый елый көреп адаштым. Күлә күлә көреп адаштым. Театрыбызда гөрләп барган Әлдермештән Әлмәндәр. Туфан Миннуллин. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Kim deyip bilik? Görgen bilgen kişiye şamağansı. He? Elmender atlı kart, si bulasın. Elmenderimin bulam kartı kaydadır bilmeyim. Иң әүвәл кул биреп күрешү Әлмәндәр. Min görmegen, bilmegen, işitmeyen kişilerge kul birge aşıtmayayım. Ишек алдында кеше кара юкмы? Nersesin? Amerik kışpiyanı görüp durasın bir özümde ne? Бик яхшы. Утыр. Nerse? Утыр. Утыр. Әйе, синең исемең Әлмәндәр. Атаң Җиһангир, бабаң Мурат Хуҗа. Телисеңме? Җиде буын бабаға хат санап күрсәт Алла. Моннан 3 көн элек сиңа 91 яшь. 2 тапкыр өйләнгәнсең. Атаң 40-та, бабаң 45-тә дөнья куйганнар дигән син. 91-гә җиттең.
Anda senin ne işin var? Yaşaysın kildi yaşadın. Kimning yaşısı kelmey. Lakin kishim mangilikka dunyoga kelmagan. Sen nerse bunda gelip safsata satıp durasın. İdiyat sonuç şortları imadı değil. Ha? Girgen yoluma gerek ki. Men shoyarga kelmadim. Men shoyara bilmayman. Ha sen o'zgargansan. Biz seni bilan ishlab qilishamiz. Bunisi 4-chi sahifasi. Ha demaysan. Birinchi topqir, birinchi so'g'ishda. Sen yaralanib yotaydin. Men seni olib ketirgani keldim. Sen ketirga tilamading, yashiding, qishlayding. Meni şimdi aşığım kilde kilolarken işlemek gerek. Kire bana giderler diyor kilde. Hadi gitsin. İkinci tapkır, ikinci soğuşta. Allah Ekber, Allah Ekber. Sen bildiğin tensazlık kavattan sen. Min dağım kilde. Lakin sen sazlıktan çıkayım, alıp gidersin dedim. Min kettim sen çıktın ham çıkmış. Dağın yıkıldı. Meni aldaladın, tanıdın mı? Özgürt'te kuruluşlarında aktif buluvergenden geçen günlerdir. Mangayına şefef gitkenler idi. Min dağın kildim. Lakin yestigine gelişimde seni benim koldan parça aldı. Tanıdın mı? Hey. Din. Ajel. Hey, ne güzel. Hey. Кто-то, а? Дома никого нет. Kar. Au. Dikildi. Ajel. Kişiler yanına ne işin ki? Emin bittiğini kütmegen idi. Kasin beni tıgır şartlardan kırpmagan idi. Ben bitkadım. İsen sağ. Bunisi ikinci mesele. Sen Gazrail'den kaçıp kireginden arttığın yaşayacaksın. İn kuvveti degende sen 90'ga mı naşidirga girişini? Ay. Gitti. Allah'a karga diyen hey ya asıldı. Tövbe ettin benle aşmazsa. Sen tövbe etsen de min etmedin. Şiver kızlar kızmazsa. Tövbe etsen de min etmedin. Şiver kızlar kızmazsa. Ala parganı jırlama. Ellerini bir şumla. Ama sen edersin. Min zırgıyla fırdıyla la fırdı bellen çaldıyla. Zırdarasa aşamazsan ölecekler. Yerde bitmez bu gönüller gene. Ternaşalda bulsa yol başlar. Dere sevgide kulak kalmazsın. Kışar. Nasibim, alдағы күндегі тоянышым тірегім. Сен менікі, мен сенікі тілесем нишләп дип ишара ясау булгандыр. Әмма Гази, мәхәббәт дигән мөгъҗизаның тылсымлы серлелеге белән исергән ул минутларда да инсаф саклап кала алды. Әгәр шул чагында
барыбер бергә буласы дип шашынкы хисләргә ирек биргән булса, бәхет фәрештәсенә җитү өчен гомер буена үзен гафу итмәс иде. Gülsen, evdeki neredeysen? Nereye gittiniz o? Bizim gözlük bitirelim. Evden, gittik. Gülsen, kim onda sizinle? Sen mi? Kadın hamamdan inşallah. Şuaydan seni Gazi. Biz yine artık uyken. Böyle çakırlar bu. Neyse. Yağmur tutulmayı yemezler o işte. Sen. Yakınlar geliyor da. Seni tuğatsın Gazi. Komşular. Yesin Gazi. Yalnızlık tamam bilirsen. Evde koysam. Gazi, utan güle. Ömür boyu sıyıp duyalmagan bir üzeme matur iten cevap da bir almadım bit. Anlattım da mı neydi bit? Can gizek. Şunda eytesiydi bit yok ise. Gülüsen.
Benim seni soңғы сулышымда да ұнытасым yok diyesiydi. Ғалам шетіне кетсем де, жер астарынан yollar salıp bulsa da yanlarıma varımın diyesiydi beydi. Pişmegen nerse, yazga, aşağı, soğukkan. Yazmışımның bir orunda, тұрмышымның, өмірімнің өтіп барған бір орында меңа мына шундай киноларда, ойнауларда насип болды. Бу язгы ажаган мені татар дүниясы тарихына кіртті һәм менен индидер актер боларак әлі ничектер танытты да деп ойлаймын. Мен мына шу орында тоқтап, бәлкім менің туғандарым мында залда отырады. Туғандарым қайсысы мында мен енді көріп бітіре алмаймын. Розалия, сіңілкешім, бәлкім міне мында отырады. Қайтқандыр. Міне менің туғандарым мында. Аларға да бек зор рахмет. Әгердеки сөз айтасыларыңыз келсе, мен сөздеріңіз болса туғандарымның мен айтасы келген фикірлеріңіз қалмасын. Қазір міне екінші кино, кішкенегіне кино тағын қарап өтеміз. Бұл Бибинур. Бұл енді біздің татар кино дүниясында бірінші мәртебе зор Питер режиссерлары, киношылары келіп қойған. Татар дүниясында бірінші мәртебе шын кино түсірділер. Міне шушы шын кинодан тағын бір кішкенегіне кесек қарап өтеміз. Идите за мной. Все, машина ждет. Выводи детей. А с этой тварью я потом разберусь. Да ее посадить надо. Габдулла, ты же милиционер, чего стоишь? Замира. Я тут подумал, может быть, дети лучше со мной будут. С тобой, а кормить их чем будешь? Остирать, а в Ленинграде дети в хороший интернат пойдут. Интернат? А что, ты не слышал такого слова? Ты сказал интернат? Ну, конечно, я с мужем, между прочим, тоже работаю. А дети 5 дней на готовом будут, а в выходные вы станем их забирать, а потом и ты приедешь. Давайте уже. Оставь вещи. Ты что, Габдулла, уезжай. Что? Одна уезжай. Пожалеешь, братец. Будешь потом локти кусать. Эй, Аллах. На, держи. Пошли. Пошли. Плюю в твою лодку. А наша дверь тут при чем? Это были удивительно радостные дни. И я почувствовал, что нашла то, что искал. Захрапанные соседки продолжали надо мной смеяться, а я была счастлива и как могла старалась сделать счастливым своих девочек и Назима. Какие красивые, с рисунком. Папа, эти носки Бибинура всю ночь лежала. Я подглядывала. Нет, ты спала, а я не спал. Ну, спасибо, Бибинур. Я эти носки завтра надену, когда все совет пойдем, ладно? Папа, ты будешь жениться на Бибинур? На Бибинур? Если Бибинур не передумает. Бибинур, ты же не передумаешь? Нет, ни за что не передумаю. Ура! Папа, ты опять куришь? Теперь доктор сказал. Не курить? Вот свадьбу с Бибинуром сыграем и совсем брошу. Папа, а шак-шак будет? Будет? А как же? На свадьбе без шак-шака? А у вас тут уже праздник. Заходите, как вы? Давайте. Ну-ка, марш отсюда. Сәхнәбез түренә Казаннан килгән кунакларыбызны чакырабыз. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты,
Татарстанның халық депутаты, журналист, драматург, жәмәғат іштеклісі Ирқайыл Зайдулланың Һәм шағир Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Газинур Мурат. Hürmetli cemaat, kardeşler, bayram kutlu olsun. Bu İslam'ın bayramı gene bu bizim baramızda ortak bayram. Baramız için de ortak bayram. Anın bu kitabı da bu badi kitapına tügül. Bu kitap benimse Rumen Tatar medeniyet tarihinde kalacak. Hem gelecekte de anı unutmayacaklar. O güzel bir medeni vakıya. Şundan da o kitap Gadi kitapına tügel, o kitap albüm. Bunda indi şuna iti mütesim kire min Rüstem turunda bir küpsili alan. Bunda indi onun icatı kütmedir açıldı, durmuş yolu da. Kitabına elbette onun bütün şu evrilişleri, ömür yolu, icadi gazapları barısı da kirip jitmegen, anda sıymay. Lekin anda nindidir bir his taşkını var. Hem o kitaptan berip çıkıp bizden köngüllerge tesir ite, yürekni yuşurak karga mecbur ite. O buna şaklar deyip isim kuşkan, yüzük bir yüzünçelikli işlikta hem şaklar. Anda tiri çavularga bola, ibretli şaklar, kızıklı şaklar, mıngsulu şaklar, siyinişli şaklar, burçulu şaklar, barısı da var. Barı tek yok, mekirli şaklar, yavuz şaklar, üçlü şaklar. Bunlar elbette Rüstem Galip için yat düşünceler. Hem şulay olup kalsın. Şundan da o bir zor rejissör hem aktör mene eli eğer de Tatarının şu zamanlarda Soyuzlar respublikalarda gibi bu kanlı kinosu bulsa, o elbette şu yoldan gidip de zor kino aktör olur idi. Bir de rejissörler Yahud, yani Yevrey bulsa. Çünkü Yevrey küs karasınca ben şulay olayım. Tatar degende alar nek mine Rüstem Galiyev'ne göz aldığına giderler zaman. Mina'nın turunda makalede yazdım. Rüstem elbette Tatar milleti kısalarına gına sığmay. Anın kümülü de bay, o galemi kişi, kosmik kişi demek gerek. Lakin tağın bir yağı var, o antropologiyattan da Tatar'a gına aşamağım. Mine Mina'nın göz aldığına gidirem, hem uçraşkan şaklarda yüzüne de şayartıp etkenim var. O mine eligine Şıngısхан yavundağı yavgirge şakıydı kaşarında. Güzlerin karakısının tüge, uk dizerge ısılgan zaman. Anları kaşağında min tüge urmandan çıkıp gelgen gimbeler jiyip çirmiş kortun göz almaktı. Kaşağında o hatta tüge mukşadan azgan Urus'tu da hatırladık. Kaşağında tüge Hun babaylardan kalgan Avrupalarda Nemisini iskeçti. Mine şunday kin kulaşlı şahıs ol, hem bu kin kulaşı anın icatına da yığıntı yasay, hem anın icatı da şuna göre bizden köngüllerini cilkindirek. Rahmet Rüstem, senin bu kitabınla ben elbette basılıp çıkançı okudum. Hem anın Marsil Galip etmişti, dahi kitap buluğuna şu vakitte düşünen idim. Bu kitap elbette yanıdan kavatlava iten bizden tiyatr tarihinde gana tügül, Tatar edebiyatı tarihinde da güzel izin kaldırır. Çünkü Rüstem Eloğlu rejissör hem ne eğitim şeydi. Bir kişi aktör bolu üstüne o gacayip küngülge kağılatırgan hikayeler yazar, şiirler yazar. Ondan sonra o şu kadar çılı yazar, o neydi şiir bu? Yakın kartonda silegeç. Tuğanları turunda şunda жылы етіп yazar. Şimdi enisi turunda yazganda күзге geç келмеше kalmay. Ол тұрмышта да şulay. Uçraşkaç, mine diyeni meni şulay деп aytқан edi. Şundan bir şunday zirek söz aytып koyan.
әне әйтмішли деп. Bir zaman men özümde sizmişe, hatun ayta senin leksikin özgerdi. Tüben kamana kaçkan şeki. Әне бұлай ayta deyip, men de özümde sizmişe sili başlagan. Benim әне isen, Allah'a şükür, Rüstem ben alar büyük dostlar. Rüstem, kitapların isteyli olsun, sana sağlık, selametlik dileyim, icat olmuşları sana gül, yollaş olsun. Mene bu kitap çıgı, elbette edebi fakt, tiyatral fakt, kına tügil, o mene yaktaşların şeydi, elbette mene Lina Rayt'ti, o indi mene rayon başlığı almaz mı? Almazın inisiyativisi bolğan. Ol bik zirek kişi iken ama şolay jitkirigiz Lina bunda kalgan bolsa. Çünkü şunday zatlı yaktaş buluğu, ol şuşu tebekli de Rüstem jirlik dep söylediğinde ol. Min üskende jirlik külmek jirligi var idi. Yavut jirligine sesek şeyler idi. Başkırtlarda ol bir geybet. Bileme dip atalar. Mene kiyikli bilemesinde yine tügül nurlat bilemesinde de ötkärip ol elbette bir zor rayon içinde derece hem bütün Tatar halkı için derece. Çünkü şuşu jirlikdegine değil, şuşu bilemedegine, şuşu jirdegine Abdullah Kariyev tuğan tebekte Gizlev degen ataklı avul andan indi bir Tatar tarihine kirgen bırıngı medresege ege avul bulan. Şul tebektegine Rüstem Galiyev gibi şahıslar tuğala. Birleştirgenin için rahmet. Bu birgelik tatlı hıyal sıman Kımır karormanın kişkende Kılgalide sıngı suluşunda anı sarkıt edip işkendir. Bu birgelik sıngı ümit gibik divarlardan düşman ütkende Kıl şerifinin sıngıranı bulup bizge de gelip jitkendir. Yıllar ağır, yıllar ağır. Biz barabız hadi. İşte kile gülek karurman, yürek yaralarlık yaktı haber, afıklarda emme barsıman. Zanlarını bızıp zılımine, sıngı sınav, sıngı in. Yazgı taşı bulup kuzgalırız, bir yıdırık bulup tuplanırız. Biz birge deyip, birge, inge, in. Rahmet. Biz Rüstem Galiyev'ni birinci şiratda gül yamalıkka ıntılıp, gül yama şişişler talıp icat etişi ötede birinçelikli rejissör olarak biliriz. Biz onu onatlı aktör olarak biliriz. Ama elbette Melekutlar de belki o rejissörler dünyasında birden bir unikal şahıstır. Üst ona dilinde, yukarı kimelde icat ite bilişi rejissör hem aktör. Ondalar sizden de bir göz, belki yalan yoktur. Mene o, var mı? Mene şu kitap, şu talantının aşık bir sağılışı, Tilesap Paşası icatta, o edebiyat olsun, o tiyatro sanatı olsun, o sınırlı sanat olsun, o kino sanatı olsun, onun sahne oldu var, hem sahne altı var. Elbette biz tamaşaçılar indi onun sahne olduğuna koyarız. O ne yapılsa 1% tığıl bütün şu icatının ayak olgan 99% onun indi sahne altında öte. Elbette sahne altı o bozuk şeylerge de bilgili bula olmuyor. O dünyanın kızığı da beter idi. Lakin dünyada sahne altı degen düşünce var icatta. Mine bizning Rüstemimiz şu kitabı bile, mine şu tiyatrını, özünün köngülün, tiyatr kolektifin bir basit bulsa da bizge, tamaşaçılarga, okuşlarga yetiştire aldı. Rahmet Rüstem.
Şundan da bu kişiye Murat bunday zatlı kitaplarını çıkar için talant da gerek, hizmet de gerek, ilham da gerek. Benim sizin orada ezgine sahne altın başıp müsetesip ile bu sahne altı degen şiir. Çünkü min sahne altında boytak utalgam şey zamanında min ottan kavga yaratam sahne yine spektaküllerini. Her sahne altı kürgenim var. Mında gel başka tamaşa. Mında gel bütün haller. Meylevden şeylevge küçken. Ecel bilen elmende. Halil bilen İsmail'in işleri külüşüne. Şebep utli olar. Bölküşmakta yer suğa. Yüzgü karşında yaskanıp utığa ene bulak. Ul da bir koya koşmagan meyseresin urlap. Server bilen mahdum indi. Uluğaygar şakkına. Olar ene gap kuyurta. Unutları hakkında. Dil üç süzü bilen sili. Bunda sahne halkıda. Sün tamaşa digeni de. Belki sahne altındadır. Belki sahne altında. Tamaşaçılarımız, siz bizning teatrimizdagi boshqaruvimizda Rüstem Galiyevning hikayelerini dinlamoqdasiz. Sahnamizda yosh talantli artistlarimiz Tomshigul Salakova ham Nadis Garipov. Hakikat. Mene dürüstlük. Qaydan tabırga bola ol dürüstlük. Biz yaş çağında iden çıkıp gitkende en iyimiz bizge aytıp çıkarıp jiberdi. Dürüst yaşayız, haklı yaşayız. Geri yolga barmağız. Mene zor yolga çıkıp bitesin de ekirttin mene bu cemiyetke kirgen sayın şu hakikat yuğala bara. Kayda ol hakikat, kayda ol dürüstlük. Şu anansın eninin silegen ekiyetleri anga kile. Ul kafta altında 7 kat küp, 7 kat dingiz, 7 kat dünya kişerge kile. Mene yaşı şularını kişe, şular arkalı bara, hamanda dürüstlük izleysin, kayda ol dürüstlük, kayda ol dingizler kişesin, tavlar kişesin, kafta vartların kişesin. Nindigine ağırlıklarga, gazaplarga suğulmuşsun. 7. kat, şiirinin 7 katını ütüp, şol hakikatini isteyip tabasın. İsen mi? Dürüstlük. Min seni isteyip kildim, mene sen kayda yatasın iken. Deyip eyteysin. O karab tıra da, nişik sen meni isteyip birisin? Eğer sen meni isteyip birisin mi deyip, dürüstlük isteyip kildim mi deyip, yüzünün zıbanilarını ışkındıra. Ey, tutunalar zıbanilar seni talarga. Alar talı, kıyni, seni cereketleyip argıtağlar. Şunda kiçkine bir ümit kala. Belki meli dürüstlük vardır faydada. Digen ümit yaşatadır adam balası dünyada. Professor kızım. Student şaqlarımda tağım bir matırlık şayanlık esке kelip düştü. Bir vakit bayan okuduşum. Rüstem abay, minde büyük şep ideya var deyim. Ol meni tanış professorның kızı bilen tanıştırmak işi bola. O, andağı boylık, 3 bölmeli fatir, Volga maşinası, enileri Moskovda turalar. Sen şuna üylən de Qozanda birgelep rehatlenip yaşarsız deyim.
Менә шушы сүзләр йөрәгемдә ут кабызды. Хәзер инде шул профессор кызы турында гына уйлап йөрим. Дус егетләргә берни дә әйтмим. Бәлкем эшне дә бозып куярга мөмкиннәр. Шулай итеп, якшәмбе көн килеп җитте. Өстемә матур кәчтүм шалварларымны кидем дә, Рөстәм абый белән киттек кунакка профессор кызы янына. Барып җиттек. Безне матур итеп каршы алдылар. Рөстәм абый инде безнең башкыда ролендә, өстәлдә мул, сый, утырабыз. Мин әнә шул ишектән матур, шибәр, гүзәл кызның чыкканын көтеп утырам. Әле кырыемда бер кыз утырып тора иде. Аның кара гына, эзмәз генә кап-кара мыйгы да бар кебек. Лупа күзлеге. Яшын бер дә хәтерләмим. Әйтеп булмый. Ярар, ансы мөһим түгел. Мин бит һаман шул ишектән шул шибәр, боландай матур кызның чыкканын көтеп утырам. Хей, җәмәгать. Көтүләрем бер дә юкка булган икән. Шул янда утырган кыз белән таныштырга алып килгән икән мине Рөстәм абый. Менә шунда ничек утырганым стәл янында. Ничек чыгып киткәнен хәтерләмим. Әле укытучымны да көтмичә чыгып ышкындым моннан. Менә шул вакытта бөтен дөнья күзәтеп тора кебек иде шул чагында. Рәхмәт. Бәхет. Безгә күпме гомер бәхет вәгъдә итәләр. Бүтән дәүләтебез, милләтебез, җәмгыятебез һәр вакыт бәхеткә тартыла. Һәр кемнең бәхетле буласы килә. Кайдадыр бар кебек ул бәхет. Җыйнаулашып аны эзлибез. Үгия бием Зәйтүнә әби бәхет ул әнә шул кызарып байып барган кояш артында. Әдәм баласының бәхетсезлеге ул монда, кояш алдында дип әйтә торган иде. Мин гел кояш кызарып байый башласа, бәхетне күрәсем килеп карый идем. Әбиемнең әйткән сүзләре күңелгә сеңеп калган. Каядыр кояш, байып барган кояш артында әле һаман бәхет көтәм. Шуннан килеп чыгар төсле бәхет. Мин хәзер сәхнә түгелме, монда минем классташларым бардыр. Классташларыма да мин ничектер үземнең барлыгымны белгертәм булай. Алар да биредә булай, классташларым. Әгәр дә сез биредә булсагыз, мин сезне үземнең шушы түремә чакырам. Әйдәгез, рәхим итегез, классташлар. Әбиләр, бабайлар җыелды. Biz bugün классташыбыз Рөстәмнең иҗат кичәсенә җыелдык. Әбиләр, бабайлар дип әйтсә дә, безнең күңелебез әле 18 яшьтә, шулай безнең куткан вакытта укучыларыбыз әйтәләр иде дә, ничек инде күңел 18дә булсын, картаеп беткәч дип әйтәйек. Картаясы килмәй икән әле. Рөстәм белән инде без мәктәптә классташлар, әле нәрсә силәргә монда чипачтан каушап та киттем. Тыңлап утырган вакытта шундый матур сүзләр әйтәсе килгән иде. Без
шундай классташыбыз булганга гурурланабыз. Мектеп йылларын искә төшереп утырам да, гел Рөстәм әнисен сөйләп тора. Фатыма апаны искә төшереп алдым. Без колхозда эшләп үстек бит инде. Безнең чирп вакытында мәктәп укучылары гел колхозга эшкә баралар. Хәтерегезгә төштеме? Сәхнәдә менә олы яшьтәге кешеләр дә утыралар инде, олы яшьтәге апалар. Һәм колхоз бер вакыт безгә продуктлар, русча әйтәм инде, продуктлар бирде. Һәм 5нче класста гына укый дигән вакытта, зур класста да түгел, бәрәңге җыйган өчен инде бәйрәм оештырдылар. Шунда кемнең өендә уздырыба. Менә Рөстәмнең әнисе Фатыма апа шундый олы йөрәкле кеше булган инде. Үзенең 10 баласы, ул балаларны карап үстерүдә күпме-киш хезмәт сорагандыр. Без әле Рөстәмнән соң тагын Рөстәм синнән соң. Әйе, тагын Рөстәм апасы. Әле зурлары да Рөстәмнән, абыйлары да шул мәктәп яшендәге балалар булгандыр. Без 38 идек. Менә безнең 38 укучыны өенә чакырып, кунак итеп, biz buluşala turgan yaşlarda tügüle gel, üzümüzde berişte pişire bilmeyiz. Nide, berengide erşi alı yaşında bu bik bulmaganımızdır. Aldağı bölmege, idenge oturup 38 okuşunu sılağanı ve komanda isimde katır şularını uylap oturdum. Tağın Rüstem'den, tağın eğitip biteminde turda itmediler. Atlarını bir yarataydı Rüstem. May ayında at kütüğü küterge kiteydi, sentyabr ayında da. Ve yüz alında atı atlanıp sargıltı günde kızgıl atlanıp ak gülmekten mektepke indir. Mektep işi oldu. Elek makulatura jigan vakıtta indi. Elek demir jiganda atlanıp atlanıp kelgen idi. Mene onda Rıfai Saydullah siledi. Türlü şırda türlü göz aldına getiren deyip min şuşuna oynap oturdum. Men Rüstem'nin ak gülmek giyip matur yaş atlanıp mektepke girip kirgen iskep. Rüstem terbiyelep üstlerdik ve hazırda onun bilen şekillenesin saban tuylarda atları aldığında urunlar albanın bilen gizlev saban tuyu. Onda varsında sile bitirip bulmayın. Mektep yurtturmayın. Hürmetli Rüstem Efendi, hürmetli konuklar, hürmetli nurlar, yalı edilmesi bilgiyle biz oramızda bilemiz, bizim Tataristan'ın halk artisti, şuraya Tataristan'ın Atkazan'ın sengerçlikisi, klastaşımız, birge okup, bir oğullarımızga klastaşımızın kıtlarva edip bildik. Kalıklarına tügül şu vakitanın icazı işlerine özderge edip bildik. Biz görüp güzel kırarız. Şu halde ümürlerine deyip tırıp bulmuyor. Şu halde tutananın şu halde kişili şunu karab bitireten güzelden yeşkile üzerine tüy bitirip bulmaydı. Bu işte bunun da kilgen değildi bizim şu icazı kişisini hürmetleyip bildik. Şu halde Dulkalarda da, gırırlıkta bir kişiyle, şartlıkta, şu halde barısına birge kümülerde kaynattıra var indi. Zanlar istemdik eyde bizim de, biz anın bilen birden oldaş ikincilen bir pasta üstek o kadar anası. Biz anın bilen tiyatro tügereginde de Hristiyan Birleşik'te bitinde hatırlısındır. Tiyatro tügereginde Birinci süzsüz rol bergenleriydi. Ayı rolünde ben Rüstem öpkelep de yürgedeydi. Süzsüz roldan şunday zor şahıs çıktı. Tiyatro gereğinde izlerken bu vakitte сразу bilgili gidince onun tüm kırlı talantı yesikten bir ıstavar munçı ol bir ıstavar munçı da ol şu kadar ısta bir işi de jırşı daydı Telestağlısıyında oldurda вообще edip turası elbette olacaktan onun bu haletten nesiciklerine barıp taşıyındı. Onun şu şarılarını oynaganda da, onun hatta burullarını Mikhail'a bireydi, şu haletde zor ısal bilen başkaraydı. Eğitirsin ne o şın artistlar köbeginde. Olanın aldığında maktamir Mikhail Barpaşan'ın Mikhail abay.
аны бізге генә өрнәк әлгейтеп, шыбыртқына бізге әйтіп күрсәтейді. Менә шушылай керек, шушылай уйнагыз дип әйтеп күрсәтейді. Менә шул вакытта аның талант шишмәсендә сугарылып, яшьтән сугарылып, иҗат шишмәсе ачылган һәм ултыра бара дәрьяга әйләнеп, бик зур шәхес булып, бөтен үзебезнең район күләмендә генә, авылда гына, район күләмендә түгел, республика күләмендә дә һәм башка төбәкләргә дә аның иҗаты бик киң җәелгән. Без аның иҗаты белән горурланабыз. Ул бик шәхес, аның менә тирән мәгънәгә ия булган театрларын, спектакльләр караганда, театрлашкан повестларын, комиссиядан караганда да анда уже күреп торасың. Шул хәтле күп кеш, күпме хезмәт куелган икән, аны тыныч кына карап та булмый. Шул хәтле бик бөтен күңелләрне актарып чыгарып торган инде. Кишле шәхес, иҗатын бик мәгънәле билгеле. Шушы иҗат шишмәң саекмасын, һәр вакытта татар дөньясын үзеңнең иҗатың белән байтып тор, һәр вакытта зурдан-зур уңышларга ирешеп, алдагы гомер юлларында һәр вакытта кичле кышлар белән күмелеп барсың. Менә синең шушы кичле коллективың, шушы коллективны бер учта, бер сулышта тотып, шундый bir сүздә, bir фикердә булып эшләгәнгә күрә синең шу театрында бигендә дә бик аягында бастырып, бик нык яшәреп, бик зур үҗәргә ирешә менә. Һәм алдагы тормышында да һәр вакытта да шундый яңа уңышлар юлдаш булсын үзегезгә. Сау сәламәт оештыручыларга, аларга шушы кичәгә оештыру ярдәм итүчеләргә үзебез исемнән алар рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм киләчәктә дә шушы райондашларыбыз белән талантлы райондашларыбыз белән бергә таныштырып, шундый кичәләр дәвамлы булсын дип телибез. Мен шу шорында китапның табылдыла туганнар табылды. Бұл сіңілкәшімдер, бұлар мысы Рузалия, мысы Рәмзия, мысы қызлары. Әлеке біз бұл сәхнеге сыймай тұрған едік. Біздің енді кетіп біттілер, дүния бізге генә қалды қазір. Міне біз басып тұрабыз бұл дүнияда. Hayırlı kеш, hürmetli yoktaşlar. Sizge bарлык нәсілібіз исемінен, туғанларыбыз исемінен шексіз рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бүгенге абыйыбызның шундый шатлыклы бәйрәмен зал тутырып уртаклашырга килгәнсез. Бик зур рәхмәт сезгә. Абыйым килгән монда. Менә безнең инде абыйыбызның бик күп иҗат кичәләре булды, бик күп бәйрәмнәре булды. Biz һәр берсендә катнаштык, һәр берсенә бардык. Әниебез исән булганда, инде әниебез бик горурланып бара иде кичәләргә. Сәхнәгә чыккач та менә шушылай иттереп башыннан сыйпый иде иң беренче абыйның. Мин дә шушы традицияны дәвам итәм. Шушындый абыйыбыз булу белән сокланабыз аларга. Иң туганлыклы, кешелекле, ярдәмчел туганнар арасында иң яхшы туганыбыз ул безнең һәр вакыт ярдәмгә ашыкты һәм ашыга. Бик зур рәхмәт сиңа, барыбыз исеменнән дә абыем. Инде мин менә бигрәк тә абыем белән тыгыз элемтәдә студент елларыннан бирле ул мине Казанга чакырды, укырга кирдем, аның белән бергә тордым. Аннан язмыш безне театр дөньясында очраштырды. Ул минем инде укытучы булуымны бик теләсә дә, мин аның юлына театр дөньясына кирдем. Һәм үкенмим, абыема киләчәккә зур уңышлар телим, иҗат шишмәң саекмасын. Без туганнар шулай синең белән һәр вакыт горурланып яшәдек.
hem gururlanayım. Zor rahmet sana işlegen izgiliklerin, zor hizmetlerin için. Senin turmuşta üstü bulan, üz yolun buldu. Sen nıklı adımlar bilen alga bardın. Arttagi izlerinde nıklı, zor hizmetin kaldı. Zor rahmet sana. Rahmet sizge tuğanlar. Mine indi. İşemiz devam etti. İşemiz devam etti. Kiyevler bulayım. Kız bit birevine, kiyevler şövüşülüm için evvelki jıla boyunca hazır yarış uyuşturabız yigitler. Çok şakrap, hazır birem kıraşabız. Kırgırıyla kıraşamız mı? Kıraşasın mı şakrap? Carayım uzun bir şey. Eyde şıkna bunda. O da gitti. Ne çıkan birinci? Der, yigitler. Başka, çıkasın mı? Şakrap, haremleşmemiz, ayak çalmamız yarı mı? Bu beşliğe ayak çalıp durmayayım indi. Evet, yigitler, haydi gittik. Öyde yaş, boyları ya. Алетив, спячку пошла. Уяттыңыз, уят. Koya vereyim. Urine koya vereyim. Жеңуші Жағырап! Бәшки. Жағырап жеңуші! Yes. Бәшки. Жағырап, дағын күрәшәсің мі біраз қал жиып аласың мы? Давай қыздан келеш, сразу. Сразу. Микош, күрәшәсің мі? Oyuna küreşim mi? Жігіттер уринаны қатыштырмаймыз. Әйе Микош. Мәйданда Жағырап білән Микош. Öyde yaş, boyları ya. Rınalı yaptı şayay. Ay balim. Жеңуші Микош şimdi. Yok. Gırgırıyla bir biraz tutup bilgirmedi. Sen başka vakitte tutup öldürürsün, yarı mı Жағырап? Mikoş, Beşki, haydi sizin şiraz hazır. Gel, Beşki. Vay kim Mikel o? Жеңуші Beşki жеңуші, молодец. Bak oldu. Жігіттер нешік келіп шықтысың әлі бұл? Her biriniz birer tapkır жықты, birer tapkır жығылды. Bu Giniyan bu bir yaxşı kelip çıktı yoğadan diyen. Жоқ, Жағырап. Başka türlü жарышлар da var. Қазір соғышады.
Yok Şakırap, hazır birem jırlıyız. Kimde kim şu beygeleceğine kız çocuk bulam. Kırgırı'da andişala bulmagan. Bulgan. Min çaklı vermeyeyim andişala yok. Çok balıktı. Jırlasınlar mı jigitler? Anda inşallah bulganmasa. Kim bulgan indi bulmuş ya? Bulgandır indi. Hazır jigitler birem jırlıyız. Haydi bir kuş, birinci bulup sil başla. Rozda gülü üç parmaklık haber sesini meley, anım bir sesini meley. Vassen İstanbul'da İstanlar, İstanlar. Vassen İstanbul'da İstanlar, İstanlar. Gülüne güller döktüm, gülüne güller döktüm. Botlar İstanbul'da. Malan ismi. Vay bunlardı. Demek kıyamlar koysanızdır şiratı. Başka? Koyasın başka. İlham Şakirov 80 yıl sırladı. İlham Şakirov başka ülkede de jigitler koysanız şiratı. Dobra. Dobra. Bala koyayım repetitsiya sabutrayım. Haydi Jabra. Xalq sürüy, haydi Jabra, haydi. Haydi ben de jilqirab turibmish. Sıyır salgan, kertüküzde yırtıp korup sıyır salgan. Müklek sıyır gipke şimler çile kalgan. Müklek sıyır gipke şimler çile kalgan. Müdriler dey bazarlarda sıyır satkan. Müdriler dey bazarlarda sıyır satkan. Sıyır işlemez mezgine salıp kayıtkan. Sıyır işlemez mezgine salıp kayıtkan. Jügre mınça jakkan, ketük jügre mınça jakkan. Tuğdazaydan tıpırdatıp olay tapkan, tuğdazaydan tıpırdatıp olay tapkan. Mınna güre bağı halkırşanlar katkan, mınna güre bağı halkırşanlar katkan. Malayga da müklek diye isim tapkan, malayga da müklek diye isim tapkan.
touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When my mind to run it deep like this is good. When you know you're down, I see the whole boy from the Oak Town and I'm known as such. And this is me. You can't touch it. İndi bulay. Şinuşe mikuş. Pinçiget çıkmında. Yine. Gel. Tut kızını kolundan. Tut indişe жақшылап tut indi. Karakıbayı. Ağlama çıkmayın. Ene getirine tuttan. Tuttana bir seçekle yallı kalıp bir sen şu kalın bulayın deydi. Urine. Жаратасың сен мені, Urine. Bir deli sana. Жаратmayayım deganimda yok. Жоқ, жоқ. Edem değiliz. Yok men bilmeyim. Yok. Eydin değil mi? Eydin. Çünkü bilmey tırak otunu almak için böyle. Eydeme, issi bunun bilen. Ana. Mine indi kişemizin ahırına yakınlaştık. Bugün şu matur şiraşu günlerde isterlikli bulup kalsın idi. Matur bulup kalsın idi. Nerse de bulsa biz yüzümüzün işki kümüllerimiz bilen sizin kümülleriniz tutaşalgan bulsa bu elbette indi büyük
матур булыр. Артист күңеле белән тамашачы күңеле тоташу ул бик зур көч. Менә шул көч булганда гына без артистлар да, халык та, милләт тә, җәмгыять тә яшый ала. Менә шул тоташу булсын иде. Бүгенге кичебезгә килгәндә без инде саубуллашабыз, тагын очрашулар ясын, спектакльләребезгә килегез, театрыбызга йөрегез. Без һәр вакытта да киләбез, Нурратка спектакльләребезне алып киләбез. Сезне дә шул спектакльләребездә көтеп калабыз. Инде килгән кунакларыбызга, дусларыбызга, туганнарыбызга, барыгызга да бик зур рәхмәт. Район җитәкчеләренә шундый матур кичә бүләк иткәннәр өчен бик матур булды, күңелгә хуш килде. Рәхмәт сезнең барыгызга да. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларда